clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai thami ka buk cheu tun tuma chuan football khawvela chanchinthar lam then khat ngei thlak na hun ilo na yang pathian ni zan Premier League in khela Manchester City chuan an khelmol Etihad Stadium a sithum fain Manchester United an sapa point thum hlutakan hlo chuak he in khela hian Erling Haaland chuan goal ni khungin Phil Foden chuan goal khata khung ve boka Gianluigi Donnarumma point atlap thar tana game masabra clean sheet anei ngal bokani Norwegian striker Erling Haaland chuan season kalmeka league game li ain lan atangin goal nga a khung to a tun season Premier League a goal khung tamber ani mek kumsom ni pangami hi tuna lain khel mek zinga Manchester derby a goal khung tamber ni bokin Man United laka hian goal riat lai khung to a thian pa Phil Foden an goal sari a khung ve to bok heti mek lai hian league game masa pali atanga point li chola hlo chuak Manchester United eroin sangkhat zakwa somkwa panni atanga kwa thum nuwa season bul an tran chiat ber tumantong Portuguese coach Ruben Amorim chuan Manchester United hi season masa sangni somni pali atanga somni panga Premier League game week som panni na atang khan en kolchana khamini atanga chiarin league game som thum pakhata kai hruai to a an point muzat ero point som thum pakhat choni in game tina point khat muzelang an ni pathian ni zan Manchester derby kha manager anga Pep Guardiola league game zarukna ri a Spanish tactician hian Red Devils laka anaute chakpui chiang hle Guardiola hian manager anga top flight league game zaruk ama chon atangin voi zali somli paruk nena changa voi somriat panga an khing puite hne tok puin voi somruk pakua tlom zo ka atang Pep Guardiola chakza the percentage sang kan chutani chuan 74.3 lai ni a manager zinga hetiang record nei theiom chunani in kheldanga Liverpool chuan sikhat fine kholmola Burnley an hne a chakna goal khung thui season masa a Premier League player Thaber Mohamed Salah ni in hun pek bel minute somkwa le palina a penalty atanga khungani season masa a league goal somli pasari lai mai thok chuak tu hian season kalmeka league game li ain lan atangin goal ni le assist vai khara thok chuak le der to bokani kum somthum pathum mi Salah hian Premier League a goal za somret pariat khung to in he inelna goal khung tamlama Andy Cole le pelchi a ala phak lo mi pathum te chu Wayne Rooney goal zan hi le pariat Harry Kane goal zan hi le som pathum le Alan Shearer goal zan hi samruk ten ni Gunners lam point sithum fai Nottingham Forest ne in Premier League game week li na a point thum an hlo chuak chiang hle Real Sociedad atang Arsenal zamtu Martin Zubimendi chuan atlap thar tara goal masa pahnih te chu Forest laka hian a khunga hei hi season masa a Real Sociedad tara league game som thum paruk a khel atanga a goal khung zat ani Victor Gyökeres point be seilok angein Forest laka goal khunga Swedish striker hian season kalmeka league game li ainlan atangin goal thum a khung to a phak lo om chun chu Manchester City striker Erling Haaland chawani Gunners in season bull an tran tha a league game li atanga point ko hlo chuak to in table a pahnina an ni meka an phak lo om chun chu Liverpool chi an ni Arteta now te hian tun season a league goal ko khung to in goal khat chi an la chho a goal khung tamber le chhuatlem ber team an ni La Liga lama chuan Real Madrid in bull an tran thatak zeta league game masa pali atanga la chak 5 vek om chunni in point som pahni nen table lera anom mek Real Madrid hian an game nu nungber khan 2-1 in Real Sociedad an hne a Mbappe le goaler ten Madrid goal ni te hian khungani kumsom ni paruk mi Mbappe chuan Real Madrid asom nu in league game som thum pariat a khel to a goal som thum panga le assist vai li zera thok chuak to French striker hian season masa khan point somruk pahni mu in European Golden Boot lo manadong bokani kha Barcelona lam point pathian zan lai khan siruk fai zetin an khel mola Valencia an sapa Fermin Lopez Rafinha le Robert Lewandowski ten goal ni thon khungani La Liga champion lai Barcelona hian season kalmeka league game li atanga point som lo chuak to in
an elpui le pakhat na a om mek Madrid chi an phak lo Inter Miami chuan Leagues Cup final a Seattle Sounders laka sithum fai an tlom nuan game le masabera sithum fai thawin an tloma idan gorno hat-trick mangin Miami hi Charlotte FC laka an mual pho chiang hle he in khela hian minute somthum pahni na Leo Messi chuan penalty a hla hlo maya minute somsari pakwana Inter Miami defender Thomas Aviles chuan yellow card void ni na mu awangin red card a choi zui ani Inter Miami hian season kalmeka league game somni paruk atanga point somli paruk hlo chuak to in MLS Eastern Conference lama pariat na anni meka an game lia Leagues Cup final an ngam lo Seattle Sounders an machanang Leo Messi le a thiante hian phuba la thei takang mo Saudi Pro League lama chuan Al Nassr in an khel mola Sadio Mane le Inigo Martinez te goal mangin Sydney final khulut an hne a point ruk le goal difference pasari nen table chung beran lua mek ani in kheltran main Cristiano Ronaldo chu sang ni somni pali tanga somni panga Saudi Pro League top scorer award nen mi pui ma a ain lana lom po hlo hle kum som limi Portuguese national team captain hian season masa khan a team chu league trophy choi pui theilo ma se a team dan hian league goal somni panga lai me khungani Turkish League lama chuan Manchester khotlap pahni te goalkeeper hlui Ederson Moraes le Andre Onana te anin machon ngala Ederson khelna Fenerbahce lam chuan Onana khelna Trabzonspor lam chu sikhat fainan hne ani he in khela goal lut om chun khung tu hi Morocco International En-Nesyri ni in minute somli pangana a khung ani Trabzonspor defender Yokoslu chuan minute somni na a red card a hmu a atlem zok lama siveng tu Onana arim hle Cameroon goalkeeper hian safe tumriat zet nei ma se goal khara chua hlo maya atlap thartana game masabera atlom zoka tang leti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mai nga kan video te tha in tia beng bar thlak in ti ni chon lo like kula kan channel hi lo subscribe bok don nia thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekule